Tapi na ko ngabi, tadaw bay no, i kalamazan na takaw, i kinapodsuan di Tuhan. Minggu tawi no, daid kalamazan na takaw, da tadaw Christmas. I minggu di nakatahib, minamalamay takaw, di kaintahangan di Tuhan, kamazon da Epiphany. Kamazon tapi na ko ngabi, iso bago kaintahangan di Tuhan kumanda takaw, mazana diti kinapodsuan di sido. Nung intangan takaw, kibado pipyo o kaintahangan di Tuhan kumanda takaw. Ami kaintahangan di Tuhan kumayso na nga ontok tadaw kinasusubon di sido. Kuma di minta tamong ngabi do kambing biri-biri. Kaintahangan di sido kumaduvon na po nga nagadi na boss ko ditino Epiphany. Kaintahangan di sido kuma di tohuraja. Tadaw bay no? Kaintahangan di sido do kumain tohu. I kinapodsuan di sido maza di Sancti John mamamodsu. Uminibang o surga suminundot Espiritu day di sido. O kito megada tumuhog asang. Iso oho man tada surga izyaw no i tanako. I kaginavan ko mundong do idyaw. Kaintahangan di sido katihambus bago sangyan. Katimpun i kapanampuanan di sido. Umada tuhun ngabi, tapi na ko ngabi. Kita takaw iti id kalamazan do pisasaban id kana id nombo pinapakita isido do sinundu di sido miracle. Tadi nung intangan takaw kalamazan takaw tadaw bayno. Katimpun i kaposisyon di Jesus do id kapanampuanan di sido. Kamazan umabos isido do id kapanampuanan di sido kuma da ginumuan manta do private life kuma sido do public ministry. Tadi ano koso ikamazon do significant toko mazano do kalamazan do toko tadaw bayna diti tapinay ko ngabi kinapodsuan di Tuhan. Montok do toko tadaw bayno maza do kalamazan diti ikinapodsuan di Tuhan. Papondom lagi da takaw ikinapodsuan da takaw sandi. Tadi uton ko dati Diyoso. Ondom nang ko Diyoso ikinapodsuan Diyoso. Tumazan so kagumuan da takaw da aw dati kondom ikinapodsuan da takaw. Katapi kondom takaw, teka ondom takaw kinasusubon da takaw. Aw takaw nagi manandak di tadaw kinapodsuan da takaw. Katapi tapinay ko ngabi ipanambazangan da takaw. Tamoy mo popondom da takaw, popingat da takaw ikinapodsuan da takaw. Do nadadi takaw do tuhun Kristiyan. Okon ko na po tanaw bay no, tapinay ko ngabi. Untuk lagi, apamalamazan takaw da tadaw ko onom tabitwa. Teko, Holy Saturday is the vigil. Sangyan, mangin bago takaw do dandi do kinapodsuan do takaw. Tadi gumuhi takaw, kapabalan dia baltabasi ditino inongaw takaw. Jesus pumina da Jordan mantad Galilee. Makipodso di John. Mungkin kiba dati ti uwat da takaw. Pinay ko ngabi. Jesus ay sodahasa. No kuwa to minay pakipodso di John. Pamalatian na pa dito, pinay ko ngabi nga, o kita takaw, nuno ikamozon do
English na pa nga incarnation. Duminadi isido da tuhon. Iso mantad da takaw. Dadi kikamazon ta pinay kong ngabi, isa takaw tuhon tomod. Kapyuman takaw da kasusan, kabahingkangan. Sabab no, ikamazon da our human nature. Amiti na sabab, no kuha to minakipodso i Jesus. Sabab no da mimang isido da kapyuman i kapasizon da tuhon. Nagi, tapinay ko ngabi, papakita isido da ikapisan, di sido miyampay da takaw sa bagi da tuhon. Kapyuman isido, da kasusan, kau di panan, o kita da takaw, kapanampuanan di sido. Nagi, tapinay ko ngabi, jadi kinapodsuan di Jesus nagi, isa o kaintahangan di sida kumanda takaw kahudukan di sida sandi mikadina boss ko ditino dominadi isida da tuhon iso mantad da takaw. Adita pinay ko ngabi mazano da kaintahangan diti kay hatakaw da kiba da duvo o ikamazon da nature di Jesus. Kinaingan tuhon. Tuhon isidom yang ganda takaw kecuali nunui kamazon da membezakan po nga ay so doso di sido. Dadi espiritu suminondot kuma di Jesus miaga tumuhog da asang. Natoy mo di Jesus id kinapodsuan di sido, papoyha da takaw, espiritu, itoy mo da takaw, itoy mo da takaw, id sakramentum da kapodsuan. Pamazanan iti, ikaw yung tahangan di Jesus. Ikaw mo zon da, ikaw maganan di sido, pumada takaw. Tanak, isido da kinoingan. Isido no, pihi do kiningan. Dadi mengado takaw, nagi ito pinay ko ngabi, sangyan do katoy mo takaw do kapodsuan. Ada di takaw do tanak do kiningan, maza di sakramentum do kapodsuan. Pagyotan takaw do kiningan, maza no di grasya. Ipatakon, kumanda takaw. Kaintahangan, pambasan, paduba, mansa di Sancti John. Isay kano maggaha do pamagunan. Dadi otoy mo takaw, espiritu tabitwa, mazano do kinapodsuan do takaw. Espiritu tabitwa, manantudok, mangumahig do takaw, may do katanod takaw da, di pamamasi, di Jesus sandi. Kibada ko tumbazan takaw. Amakon ko na po ito pinay ko ngabi. Kapanaw kaladya itong abitwa. Iso pinatak kumanda takaw. Tadi pagyaton takaw na kiningan mazano di grasya. Ipatakon kumanda takaw. Espiritu tabitwa. Sangyan na podso takaw katimpun kapasizan takaw tumanod amitanan takaw di kapasizan ni kiningan. Tadi kapodsuan da takaw tapinay ko ngabi isa nagibago papaingat da takaw da matay takaw miyampay di Kristus tumungag takaw nagi miyampay di Kristus. Ano ka di Sancti Paul? Matay takaw miyampay di Kristus tumungag takaw miyampay di Kristus. Kamazon kapasizan da takaw painsangano di Kristus mazano do kinapodsuan da takaw. Tadi tapinay ko ngabi mega di Jesus sandi kinapodsuan daw na po nga kinatimpunan ministry tayo kapanampuanan di sido. Isa o mission ipinatak di tama di sido.
mantadit kuma daw sandi na di sa toko nga ingka naging ano tujuan toko ano tujuan do kinahadian do toko ano tujuan do kinapodsuan do toko mamong toko misa toko dead kapisan teko id ka posisyon miyampay di Kristus ina sabab do isa toko nga kiba na gidang mission ipinatak na kiningan umanda toko tumamba di Jesus dahil kapabalan di abal tabasi di sino dahil tapinay ko nga bing in kalamazan toko do kinapodsuan di Tuhan diti at ihambos na daig grasya inatay mo na toko mazado do kinapodsuan do toko do mangin bago na dada toko nagi ain baguban toko nagida di espiritu tapitwa may dakano toko do kabakasan do id kapanampuanan do toko nagi id kaposisyon toko do tikid tadaw